पुनमकु खुरुमजरी होजिन नुमिदांगी पुंग तरेत तारपगा इरोइनना मणिपुरदा नुंतिगी फोंगबा ई पाव हेला पावसे असिदगी खंगतसबा मरुवैबा पाव खरा मथम मनाव नायना MM स्टोरी कलेक्शन की माइकेदगी मियामदा पावदमजरी अहानबदा मणिपुरबु सरांगना थमलिबा BJP परा तंबिब मतम ओइरे M L A Lokeshwor मणिपुर की मियाम खमथेंगना वारे सही अहुमलो मिसिमिना लंगले हाईवे फावबो चटप यादन लेरे मियाम सरांगना थमलिबा BJP मियाम परा तंबिब मतम ओइरे हाइना M L A Lokeshwor फोंदोक्रे वाफम असिंगसी इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इप्सा कलेपा अमरी दाग दे ऑब्जर्वेशन कमिटी इंग्लिश अनि कुंतरुंग पुन्ना सिंदुना अदुंगै मणिपुर की सोवरेंटी मांगखिबा नुमितपु निसिंगबा ओइना पांगथोपा कुनिपालक सुबा अमम नुमित निसिंग थरमदा अथोबा मिथुंग ओइना सरुक यादुना महाना फोंदोखिबनी थरमदा इसागी प्रेसिडेंट माइबम विशेषोना थरमपु खोनांग थाबा यूनिवर्सिटी की BC प्रोफेसर एन जॉय कुमार कवि यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर हिरा कबुई किनगी प्रेसिडेंट RK सनानबी अमदी अतई मसक नायबा मियोय कियाना अखनबा मिथुंगसिंग ओइकी MLA नमखा ताना हाइकिबदा BJP ना नंदमसिगी मियामबु नमथदुना थंबसी खरा हेनमल्ली मणिपुरदी इंडियादगी हाना निंखा तमकेबनी हाइबसी BJP ना कावरोइदबनी मियामसिना हरोक्तना थौना निंजेन फुदोकपा निमित्ता मालेमगी थोकेबा नंजाउदी हेना साथिरकलोय हाइबा ngamde मियामना अखोइबु बोट पीदना मिहुत ओइना थागलखिबसी लेबाक कन्नबा खुनाई की अफबा तौनबनी लेबाक कनु हाइना थागलकपा मिहुतसिंगना तुमिना लेबा चुमलोय मिहुत अखोइना हिबोंग मनुंगदा लेबा तिन दौना लेरबदी मियामना उसिलंगलोय हाइना सुमाना मखाताना फोंदोकी अनि सुबदा सोमुरजित फुकिबा इमा कैथेंगा मई लेनादे शांति लेमा देसामगी हानागी प्रेसिडेंट मयंगमंग सोमुरजित पु कोरामन कैथेंदा फु सैबगी थबक चथागिबदु कैथेन सिगी नुपी अमता चेंदबा लेते थौदो अदु कनागुमा गेंग खुपु अमना चथाबो थोंगनि हाइना खोरामबन नुपी कैथेन लेमरेन सिदाबिदा ngasi पांगथोकिबा वामीसिंग उन्नबदा खोरामबन नुपी कैथेन सिंपम अमसुंग सक्तम कनबा लुक की प्रेसिडेंट खित्रिमेम शांति लेमन फोंदोक्रे महाना मखाताना हाइकिबदा सोमुरजित पुक्सेन याम सेंग मियाम गी खनबा मियोइनी महाका पुंगिनबा मयामबा हुजिक थोगलिबा इरांगसिदा मियामगी दमक थवाय कखरबा मिसकनी असिगुमा इमुंग मनुंगी अवा पुनुम पुरिबा मिसक अमबु तमथिना मवंगदा फुचैखिबसी गेंगकुपु अमगी तवोंगनी तराइना लोफम थोकते अखोय मसेन हातोंगनबा होनबा थोंग अमनी हाइना लवी कोकोमीना कैथेन दसिनबा बखन मिफम अमदी खोंगं कयादा थुगायबसी अहमलक सुरे मतम अदुदा ममा ओइबी अखोयना खांदोक्तुना अचुम अरान वातेम खिबा ngakतनी अदुब हौजिकती लुरो मतमसिदा मियांग खोंजंग थुगायनबा सिनबा मियोय थोरकबसीदी कुकुइसिंगदगी हेना साथिरबा कांगबुसिंगनी सोमोरजिबु कैथेन मनुंगदा फुगिबा मतमदा कैथेन भमिसिंगना खामनबा होनबदा असोपन नंगखी नुमितुकी खोंगचत कोकोमीगी मिहुत यावदे हाइबदु यावमनबदी हटके हाइरिबरा हाइना हांगदुना शांतिना मखाताना हाइ असुक लुरबा लेबाकी मतमसिदा असुगुंबा लाइबक थिबो थोदोक्सी अतोबा मियोयसिंग ममांगदा इकाइबा फावी नलाय नुआइनदबा लेरगदी मयुमदा ओइना लेखा ताहनबिउ मियाम तिनबा खोरामबन कैथेन भंबिसिंगबु लान उहनबा सिंबिगनु सथरिबा थोंगसिंग खुनेकी मियोय खरना कोकोमीगी खोंजंग नाथैनबा थोरांग तौदुना सथगिबा थोंग सोयदा ओइगनी जेनबसिंग अथु मतमदा सेंगदोरकतमनी हाइनसु मखा ताकी अहम सुबदा सोमोरजित खुद थाखिबदु मितैगी ई चेंदबदनी रानीबला मियांगी वाहंग हंगबा खोंगचत खुरकी इना लाई साबा मितैगी ई चेंदबा खरना सोमोरजित खुद थाखिबदु ममा ओइबसिंगना हक्सना लवी मालायरबसिंगना लेबाक मियामदा सेंगदोरउ हाइना अपुनबा मणिपुर इमागी स्पोक्स पर्सन पी राली बनाना फोंदोरखरे वाफम असिंग असि नुंथिन पुंग अहुम ता मतमदा प्रेस क्लब ता पांगथोगे पावमिसिंग उनबदा फोंदोलदुना महान मखाताना हाइकिबदा लेबाक कन्नबा मियामगी थबक थोरंगसिंगदा मांगजिन थारकलिबा महिरोय लुक देसामगी हानगी प्रेसिडेंट ओरंबा मयंगमंग सोमोरजिपु मियामगी ओइबा खोंगचत चलुर मटुंग खुरकी इना लाई साबा मियोय खरना ला लमजिंगदुना खुद थारकिबसि लाइबक थीबनी सोमोरजित महिरोय खुनागी दमदा याइफनबा होनदु लाक्लिबा महिरोय सिंगी दुसिंगबा अमा ओइबत नत्तना मियामगी ओइबा थबक थोरंग कयादा सुमक्सिन थाना सोंथरलिबा मियोयनी अमम महागी मयामबसु कुकी मिनिटेन सिंगना सथरलिबा लांदासिदा मणिपुर कन्नबा थवाय कखरबनी मंगोंदा नत्तना नुबी मसा सिंगदा फाबा खुद थाखिबा मियोय सिंगदु मितैगी ई चेंदबा ओइबना ngamkibani हाइखी मरी सुबदा सोमोरजित फुरपगी मायोक्ता मतम कक्तना इंदु ब्रह्मा रोड थिंजिनखरे थासकी कुमार कोकुबिने मियामगे लोइना लेंगाक वाहंग तरेत हांगबगी खोंगचत चतखिबा नुमिता देसामगी प्रेसिडेंट ओरंबा एम सोमोरजित पु मियोय खरना
aranma maran season dona tamchina pu chaiduna han abona ki haiduna thodok asibu yaningda phogdoktuna Youths of Pangantabi YOP na ngasidagi Indo Burma Sukunu Road paringbu matang kaktuna tingmi kongjang jangsin krei kongjang asi M Somorjit ki pona phamnamdang oiriba Pangantabi masing yamnaba miyam thoroktuna ngasi ayu angai madi hawna jangsin kibani kongjang asina maram oirduna nambi asida passenger puba gari sing yauna atai gari sing su chen kide lining gi thorom ana ye amadi mahi sing tambagi mari naba sing di kongjang asina konsen kide nambi thingbi kongjang jangsiling ngai da thoning da ba thodok sing thorak tanaba waikong PSK nu singba osina kongjang loi singa wari sanaki kongjang asigi matang da kongjang loi amana phongdo kibada Manipur gi kha maikaidi haukiba somojana sahi kulom asida state asigi maheroi khulagi yauna tongan ba isu kya sarup yarakli haujiksu irang asigi waroi sun purokna bhona ba thodang kya lorkibani adu tha asigi kumanga da khune ki myoi khana mangonda yumpham yawdo maran sizinduna halege hagi matagum khutha kibak thodo adu yegdul leiroi thodo adu da mama sabi nupi khana mahaku masam paido chingtholaga phone khiba adu su masana khangna lebak myamda sengdor kadamni haida makhatana haiki manga subada CSOs kalipakna mayang lamin sing hankro haiduna mairagi khongcha sing chekre mayang lamin sing namdam masta chathri ba miyo minegi thabak sing khotak lepu amasung mayang lamin sing namdam sidagi hankro haiba kholaw purduna CSOs kanglaipak sinun ngarang tongan mafam da mairagi khongcha chekre khongcha asi awang lekin tabi posambang khulen ngoirangi mera paibi sing imai bin sing yauna lagon game village da lanjela du lekliba nupi kyana saruk yadra nong marta chakibani langjing asobada sharpi na sathagiba misam singbu miyot thina hatok pikiba mayokta chahi kudingi pangthok liba khongchat asi handak chahi oina su pangthok kibani khongchat sing asida saruk yakib sing mayang lami sing chathariba miyot minai khutak lepu Setren Forcing Nandam Stigi Hanbikro Tonawi Tobro Amadi Ukungi Tobo Yanindi Haiba Kolau Sing Lauki Khongchat Sing Asi Kaktan Natana Manipugi Innovative Youth Organization Didi Mayona Su Mayang Lami Sing Miyot Minaida Lekidaba Miyo Sing Yauna Tonawi Amadi Ukungi Tobo Pupiendaba Amadi Awaba Hongdotona Mera Sing Katki Losalak Bada Climate Change Reporting the Mak Pomi Tain Toy Kanbada Huyan Pauke Anka Taksom Yaure Lenga ki Directorate of Environment and Climate Change loisang miyam da environment amasung climate change ki matang da hen awareness pi na bagida magsai kharagi mamang de gelkolakba thorangi manung sungna pamusing marak dagi media fellow ni phuga nipan khangatuna tongan ba reporting taun khraba matung tare suba state level media fellowship on climate change reporting 2026 amadi 27 gi oinasu tongan ba category dagi pami trai thu khagat pada huya nam pauche pami ankar thakson su yaure Fellowship asigi dama khangkat pada pami trying to asigi mathakta media team fellogi oina senapati gi team da piduna fellowship program asigi hogdok khre director asigi taret suba media fellowship khanbaga mari leinana ngasi mantri pukita leiba ministry block ta deputy chief minister amasung forest and environment amadi climate change ki minister in charge phamsu puriba dosi deko yauna fellowship program asida khalaba media person trying to butaram opukanoina saru yakiba media person sing da certificate kusinaki Dharam asiga mari nena nosi dikona phongdo kibada environment and climate change department gi maikadi media house da sogotuna asuguma program asi sinmani masina miyam amadi policy semni basingi marakta lairiba ohobasing adu line memang amagi khongthang amma oigani thajai mausagi khanda ohomwa laribasi directorate asina hakchina loboga noina mateng pangna thorang libasi hojiki matamda yamna mathok tare Manipur asi taibang mapuna asuki matik fazana amadi resource marang kaina thamlamba amapam mani miyamna sukaunu ama oina kundadro namdam asigi taibang pana masak taklami adubu ekogi marakta walibasi ingna singna leiba haiba asi mangaire maram masina ingna singna leiba ngamhanna bahona bada media da leiriba miyo sing asobo thadang lei haiki director asigi director oiriba dr torongbam brajakumana phongdo kibada directorate of Environment and Climate Change na sigumba media fellowship program ama silib asi grassroots level dagi horaga hakthena miyam wariba amadi thengnariba khodong chadaba asi policy semni basingna line khangna ba amadi masida awarapa lerakpa sing adu tanarga policy semni basingda semna lakadabani masida media gi lamda thabak tokjariba isinaw singa I pawng thijana amasung chumna miyamda yahonbina mohona biu masina iramdam asi kana gadaba plan amadi policy kya sengabata mating pangba oisunu hainasu makata na phongdoki MM story collection bu miyang tabiriba khwai punamapu amka hana kurum jari pauloi jari